special. I will make a choice. I mean, no, what is what you mean? I mean, Kusuman and Yakasi. Yamuma, Yamuku, Yachakiano, I had to take off 5 weeks. You want to woo. 5 years and 10 years. I see all the edge. I see all the hold on your mind. I beg you, my offer. I would do a mess in the Pia. Abusiafo Kwaku Manu ne KM Golden Estate no asase no na etwagu ewo video ne so no tim say asase no de esoye pa we ose oshase se oboy interview no na obi ede ne sika abasa ye ni kan ensi we ema no na so ni kan ensi we ema no to won say wa hye we ase dada osi ede ama nipa no ode ne sika abadada nti adwumaye focus so a omoye adwuma ne den a enya asem to ya asase na nyantam kakraka efria ko asie ho ne akire ho nyina no Kwaku Manu plota ne KM Golden Estate no ode eba oboase aboaje krom a otim se nika ye papa ma minzumi ne ne hu ohwe aho nyina ba bi enso ne dani nyina no Kwaku Manu na sase kakraka ode be such a very nice and big project ohwe ba bi ability ni sina na se ho ene asase na ano ba bi a program no launch no koso no ni nyina ho Kwaku Manu ne na sase no it is assassin so pa enye asem kweto it is a project and when you share the ma oboaseman kumaseman and Ghana man nyina esanse okonkran ya wo project ati sei e won kramemu a nkofo tieska kese ekoje edan ahodo na omutrema omasoju omsa pepepe na Kwaku Manu so ayewa Kwaku Manu so onfa ne prophetess eni agroma maye ono so ne signboard na signpost ewa ha ewa asase no so ati se odo ne maame ye pa enye asakuto tebusafo we ene Kwaku Manu na asase nyantama obe KM Golden Estate no ano ena Poku 1 TV ya de emu amanopo na ede ebremu Wanye yene fo no sanse di Kwaku no master dia Kwaku bia so de bonsam no na sa secret no Kwaku na misa wati adikesi ya baba mu ana so wo de odi kofi me di kofi na we de odi Kwaku wonni birthday bonsa special Kwaku na make a choice na me no kosi woni so di mu amen na me kusuma na nyakesi nyakesi na so ya be hu no ma ya hu kura dwire ya chaki ya no ayatete sa 5 weeks o you want to wo 5 years and 10 years I see all the edge. I see all the edge. Hold on your mind. I beg you, my offer. I would do a mess in the Pia. It's even me now. Then what you say? No, yeah, boy, apart from you, messing. You see a fish one was here. I was here now. I did, in fact, in fact, I was shocked to my brother. I appreciate my brother. Yes. Yeah, God bless my brother. Yes. Kwaku Manu. In fact, I appreciate in this project. In fact, you should be assassination was soon. Yes.
Yenyina ebesua Kwaku Manu na namo ne baabi a ode fa no yenyina so ya ide esua in fact me be hu ha no ne dream no eso dream no so ti mesre Ghanaian movie no mumye mo ne ho bai wanya de but ye be ne dey na ye mo ne ho ba na adwene ne wu ni tim no opese wo je no e bi e na wo be kasa nya wo ba wo nua bi betima ba ye adwuma wo ha obetimi atwa wo nua bi nso ka enti nyansa ne niema adom na nyame di adom no eno na mumye mo ne ho ban ne ensre mpaebo ne nkwatenten ema no in fact wama me ho adwiri me pa enyo ono a menim se estate ana se BBC no e ka de bi da ho pa me do no se Kwaku we de kagu oni mo no sa kwasi ye be ye Ewurade ti ase ne de in fact adwene da Kwaku Manu tiri mo no ma te shock obia ba ha nyame nko obia te shock because ye ba ni nim say in fact to show ba bia ye de ayini na to na to we KM Golden Estate mesre oben boase a ye fra ha boaji kurom wodi free tutu ka eba ekwan nwa so abie eti mesrew boase finfin ewia so obia ebo bra so obenya ba bi di ne ti aide ato we de KM adawroma obeto ase a no wanje wo de na fe so wa ba be da kama in fact I'm proud of Kwaku Manu. I'm proud of my brother. I'm proud of my brother. Yebeka ne se obi ani ho wagu nsa wafa wamfa nkyere soro da enne eye memeda enne amamre mu ne eye da pa otena eye akwaside hema pia enti enne eye na da nsamanfo ba fie enne nananom ba fie enti senka mi kura snap wa hakra na ka wo se mi gun mama bada baba pa ya kwa wie eti yeda mama bada ya su da na mo ya su ya box ga sana o ka de esrew da bi esrew eti yes, nananom enyano mo ne ka bi so mo so That's the bia. Yes, Chedi ampo. Osoro ni asase bofo no. Se ono a obo asase we to ho fititete. Amen. Onim se da se bedru ama yenua be ma na ye adifefe we. Enti onfa nani monyam emeta achi ma yen. Medi akonwa mifiri mu no, mifiri dom mu. Enti mesre se ye bia no adom empumra. Da ne da nyina. Na ye bia dia yikura bofo nkra na he. Mo Dani de bia ye friend enne ana da bia de beti a ebekunu han ni bia no awurade manipa emra emeda emma ha entumpon emma Kwaku nka se a mudi machi ba ye no modi animonyam ani tumi e na beta akire yesre soro se onhyira dan so na oma enye konkon enne nananom omuntie yesu frɛ ne yempa amen bo me was snap awo me ka no se tie bia Kwaku ense de obegu nsa oh, funny black. Yeah, Kwaku Manu achira mo pan munya ska mo mo. Ready kakra me so meka ne say eye bra Kwaku Manu. Ade a wa ye no efe in fact ate ye nyina ye nim Nyina na nye onu nkwan ne de ye nyina dia bibi say aba ye nyina ye dia god me kwa ye fish
ye nyina ya kwɔwe enti sɛ ɛnɛ na ye nua Kwaku Manu estate ye nyina ye dia me dia meka nyina ne sɛ mesra po de ye susu ne nim sa papa fo na ye estate yes ba Kwaku Manu am ama ye hu sɛ white boys fo nyina ɛyɛ wabie kwan enti ye free ha next year nso no ye kobie Akabeneza estate nso ano me Kwaku accident meda no am enti nyame nhyira ye nua no ma na hoɔde ne nyansa no na wontimi mfa nyɛ ɛkɔ n'anim sa nyame nhyira no enti ye bra fa no face kan ye ne fa no bi be gyina mbi aya be nyame nhyira mo aya be pa nipa ya de a ofa Kwa ya de pa said the penifone kan nipa ya de a ayi dream we catch me no dream we catch me no catch me say because we so a visionary o kasa oba ya de a oye ni na nanti for a while ni na o kasa oba ya de so a oye enti no me gina mu aka say wa obedi kan 30% aba no ontu sika ngu ye e ade obaya ama odi nu kware onye nipa yes onye nipa bi obeye eyi sabi oni be obedwana ko so dwan ko wi kra mi apo me ko yi na ba ni mbebi owo bia ti mi ame ko yi na ba ana mi ame che ni hideout enya de so be sa enti no KM Golden Estate is here and is here to stay and big ups to all the Kumawood stars maba mo de mo nyam abetrai echi anya obi bia enoko ba bia iye anya obi bia na onko ba bia na so be so bibia onya adofu say ebe boa no it's big ups to KM Golden Estate and big ups to all Kumawood actors for showing up. God bless you. In fact, say you who and you may be say at least no my who say a Jumana no at least ye baby. You knew at the enemy. I say at Juma we are not said Jumadi or Desin and you see idea. It's throw mining in us in I am one yem pejano. Nipe Kosra Peno, say a train back from the door. This time around, you improve yourself. You may be me who say, since no, you bet me a pejawdi. No question me come for me who are dear way that na a banner sasia, ye dear. To say a good sign, a sasia. My bay may be ye a quancherekesie, a was sasi so. Ya me be yen and say nipa bia ode ne nan be si ha no e be yen hira ya me be yen kire se wo to asase we bi wo gi estate we bi a wasefo nyina ye yedifo me di sika ko ba be sha asase na se ifri se sika nyina ya me nananom dia Lakasa me kansa no me hu sagalam se fo ni bi test me munya very careful me pacha Kenya galamse wa ha estate no mun asem ne yeka abusua ye di agro ne nso no mesremo wa obeye wadwene se obebresa dayesun we ase me de guitar conform me ba daye me ba daye mu so a me de stroke na ebrɛ wo me kan mu ahunu se ye ne abre ye ntena se masabi krobi so fo me fa ye die nkwasa ye temamufo edie ntina sade pa ba ye mpase be pagya de wa anya na de so be pagya na matene mfie so 10 years me wura honhom na me kasa me wa honhom ma bene ntima mo mfa nyama ni agro me beje me de ne mum try so ntena meme so ya kasa kwa donate no bia wo kasa ni no yi de ode mo ano enti abre ye beja ma Akabeneza Okay, brother. Okay, nice one. Ade me na make sana mbo sam bibi. Ade me sam pa. Okay, ade me tie mu. Kwaku eni so di hu be na munya ya so yes ade. Okay. Omo mote mantem ya de omo ni sasa so we da ha che. Okay. Edu e bi kura wo beto asase e de ha asase na chiro. O Kwaku Manu asase kakraka. Eda ha be 12 years ago. But asase de abo ne say ye pillars
ɛfa ho nyinaa nyɛ sakra nka bi a obi ayɛ dɛn nkɔkɔfo awurawura ndaka banya ti Kwaku Manu a wɔne tua Kwaku Manu wontumi nwura no asase evident wura ba twa pi na Madam Minister Wayoosi also na boss na de ba kwa make nya say dream ni de red best yeah pamacho de no yeah pamacho why me obi a manage dance oye man peka sasa obi oba mi bia ni sini ni bia oba mi bia ni say dance di e me hobby we you nipa oba mi a ade a me kan ba kwa ma set to asase si dan titumi hu say ahoden wo ho na betimi aya ati sinimu say mi sidan tempa mi sidan tempa wo sinimu ati na mbeye school e wo sinimu ese mani ti ade a yesi but eno no ko na dem no ye wo nwan mu wo mo abuchira mi si wo mo dan ma wo mo na menje wo mo hwe mami ojira say me dan mi si no akra is legon his only register as na ma unu twa say the class as eno wasemti ati me pedan na me ye we ina na ye bo nkofo ne ade no ade ne yesi ade wo pe wani je ho so wo sisu na wo bobra wo ko wani mu wa utumi sa ade we ade a wo pe wo si ye tu fo ma na mani ade na onyame wo bre ene na wo de ya na ade eto asase we nke de be ye bibi fofo before na ke pese ye bibi a oboasefo ye be ti se garden oba hotel obenya ba bi sese ye onse okọ ase no ye wonsuo kakra wase ho ye betimi aye ne de na magum ya ye nnua ne ade aba ba hiem hotel wom eduedue nnua so be last year be last wase no bibi sa ni wase sa was baby aji ani kese an eji sikra but e ba ya che ati sama bre no ekọ na nimu no was me free pass Koolege MC Sadi asena se o da koto ka na me se MC ska wo me se you za mo fa che wa du se and then the way she actress the area kakra ba be fam Kwaku yanko obi ayanko ohun ya ye fe aka enti no ye hwe we nyina na se dem ka se nyame wo bre no na wo enano ampa bre no koye na fe bre na yin ho se se etimi ye estate edu de bi na medana megran bitim se onyankopon ye nyansafo to the sense odwene wanim de wo nwene ho no adwene to eni to o me ye beji sa so asase wo meme boss bi na me ko ha ne to yo ama ne beto se ye ton asase wo meme kurom to me to bi I am a boss of friend Mr. Wayoosi. Meme ko ha ne say ye ton asase wo me kurom omna ne to bi bad satan na minisika ye de to asase wo na madwuma se be 4 years bebre ko na nimu na me call me boss no say me pe asase ni 2 plot dey sit down ma me no se try me ba 2 weeks is so no se scan ye de koto ye chem na ma me half as a satan me wa hode a metimi de tua Kwaku o bon se man kai wow Kwaku ya de pa Kwaku antino so hwe we nyina na onyankopon pese obi to mami na eche wode ma de ayi na we ya to asase wo kuro mefa so ya no fi eso ko toy antina de bia na me ka sempa boy ade ho me kwa na ma besi me sofo me mama ba kwa mudi na o so ba won se ne ma se da ye na onu kwa sambo somebody sure e si plot e fa me sofo ma million antino e bre no tu ye no asase sa da ha na me se da bi na ye estate wo boase ye quarters e wo boase but estate kese te se dem pese ye e bi se den ya o kon kran o kokumase a ye wo building tintin a ye si no airport kwa na nipa no wo plot wa o gisika e bia me de da ba ko agi 20 billion e bu akwa 2 bedroom utua 20 billion na dia to 2 bedroom building ti si anu na wo so ti etra se dwune se ye si nkofo da ma omuni ade ade no boase ye miam kuro ade ntina ye meye bibisa wo boase ampa so ye ba ye 4 bedroom ne ye 4 bedroom no ye wo ho e wo soro wo nkora se be om me hawo e wo ase ho anu ho na wati ase wa wo fa ho adwena wonya wo ho a de bia ma nkonya kora mu ye fa ko se nkwan be de do mu nye wo so na wo ha ana e smart home wati ase bi bia ye more de bia wu bia more de bia wu okay na dan se de se binyame adom ebenya abuche miemia dan no wa wudu aye mbehyo ye wo East Legon agidi ba ye wo Trazako
esa wo ho a obi na chechire enti boase ne se de bi ne nyame hira wa wo esa ope ba bia wasom badwo a wo ba ne gate esa ofiti prekopa ne wa wura ya wa bambofo gina ha a wo ne benwen se unni ha kra na wa abrochira kra na wo a sebio udan ubetimeja ho abra obi ntim ko cameras our around the same time you was script form ko rounds our gate yes so the beti wani no obi na face offense for gate ano ade am bra me ba ho uba ha mo a number ebia 20 15 ebia obedu ebia from 15 corner the somebody see 15 20 30 for no ha enti no why na wo hwehwe no na ye the phone a friend pan say papa hospital obi wa ni pan say wani no gina afro o run security room no so I can say there be send for me person and the way me person me dey na o mama kwan ansa na watimi ai dey akọ inside ye ya ade e be mani pa on wasom betwo wo beton bambosem ko me haya na me free wona ntia ukomkoma haso nyodia ntimi so ha na me abusu fie be wo me ne me ba ha na ba betina ye hospital kakra wo so ha jansen so but ono no ye mfa ehwe inside the gate ne be outside say be ya wo mo area ni gina betima enjoy ye be school oda anyame ya adoma ye be school asia and so the gate be hwa bontin but wo mo ti inside ni dey gate wo obia bontin e wo inside e dey connect you know how they want anti and well but wo mo free outside ni dey also do ba be school ye be ya haya wo se be bia ma somebody mama father somebody see all the base supermarket nyame ya adoma the main gate in the main gate in the no and no da haya so he pillar no cry do ha pillar ni see anti main gate so pa e be what the side now ya supermarket wo ya police station kakra at said me ame na me papa aye semensia semensia why be the best police station dey shi ya ye no cry dey say dey say be yawa anti ya de friend say ya be gym ewo you know supermarket no so ye nya kra e benya tima ya apartment bi kwa be me no bi ahye a say ne ye wa no nya hoho nya obi a ne nya wo pese obi da ne fi etem de ye ne ye wa ha no now do hoho abeda yes car by bi wo top pese odwoto ho a okotena so no he na ni kasem e wo area ha ne say omo move buase de aba omo move buase o se mo be ya plot kakaka o matete light bi bia nsu bi bia ho omo de o se market omo ye market omo wi omo de station ba omo de show me ba eti ye move buase e de abahase sisi ye ka dan pa dan ho aye den buase e dan ho de buase so omo de invest ya ba and na uti agoni ye two through them o be bre and e bi mu de akoja radio ko mu nya da how betimi ato dan we say aha sabi umbu hu kura bebu so what check here yes compound house in Tokwa ho but do be akọ compound house one room self contained two room self contained one time hunu ni so so be a chane dey on said but ha no so wo dey dan kura ma rent wo ha wo ba wo hye one corner house dan so dey dollar na beje Kwaku say then starting wo ha dey starting wo but Kwaku asema ehia me pa Kwaku ehyehyeye aye wo no this will be free ansa na dey say ehyehyeye no e wo no atu nipa na so betimi abik kakrama akafo so hu share wo ehyehyeye wo no say e dan ayeye no ha ye dey $100,000 oh okay who akra baby ameme wo no the same day we na no who ba me fie o east go no hesa e kwana so obi asisi 4 bedrooms no dey ato so makoma ko be 10 okay 220,000 okay 220 e dey $100,000 Just say na wo fem pa yes how dey we are more oh you 220 but ha aye handle e bi obi be kase location no awasa ase board okay this legon has ya ta asase ya full plot e bi 75,000 enti ye chemu no ese e 35 enti sa 35 na ya chem for 35 fan say we ticket to e bi free so na ene ye de ne ya ye but show a 220 but 100 no kwa sama 30% say we 30% remember 1 year na 2 years how do you try kakaka
on said comment. But we do 30% in the bar, $30,000. But we be I would done the start. We see a started commercial say be ye gang estate as I go on the medium. I will be able to say started gang. Pastor, what did you back with? I was of a quick and one of working. Wow. Master Chairman Kofu. Yes, 30 advert as I go on a meeting. Two boy in a bush and phone in your match in Edia. Kwaku's no winning. I see Koku and power memory. I regret. And you have started. Oh, wow. You will be a grandpa won't tip was in free bossy. Power per dime. Say, be obeyed me by the rent. Keke, or say a property in tick, or rejected property. Okay. Because we'll be prepared for bedroom one car, baby. And you come and see, baby, would you have $300,000? No, what is 100,000? Ah, however, Papa, let me cut off. I am going to now. Maybe I better, I will attack you, I better make it. It is an society, whatever much. Kwaku, in Ukraine, so senior one is a one for project, Uncle Baby, now they are back one Casa Ukumua. In Ukraine, a Nichipa. Na ona e wunu yan mo a o me kuma stars o munyi na ba no mo ba bo no munyi na support mo ke say odwumadie be ko animu dia se na wo ka kire nya me nhira wo mo de dikai ya se se bi wo ma de oben wonya o besi abon ko akiri enye so mo ya ma no mo ya ma o ma ma nko mo pharmacy mo film so aka be so ka o ogwe yo ko de dikai me bisa atwa so bi woni say ebi a obi Kwaku Manu ya ata onye nipa bonini Kwaku Manu be sika se bi onu wonfa Kwaku de minim say wo ka no kore wo say eya wo say so on ti omo wo abruchire ona e wa amonani a on pese omo do musika aye de e be share project mu no say bi nipa na pese o contact wo na pese o hia wa kwa be no be fa so obetimi hia before no be say question bi answer na ba ye no mo beta ye eno ko meta wo chi ya no I simply for so we catch man we try catch man we are only number no question omo ye minu ya no abusua de obi na kan kai yesi wo fi ase ensanse yi David ana me bo David omo ye minu ya omo ye brothers ye nipa ba and they say no question maybe before me coffee back at him so madu and so to me say bi mu sole ahomache 5 yes and o me de betu a nya me hira wo pa wo sa de ya o ma ye hu Nyankopon sha mo ayi fo no so beba ati pe bi ma wo mo executive fo no aha na mo so so monti a ati no ade ba kwa me be kan se abroche fo no ne ye nua no mo wo Ghana o kwasem abrabo ne ye bo amfo na kire ne to aso nye we kwa na yepese ye we ni esaye bi nti se wandi no kura ye wa wase so obi so odi asika bra ya adwuma ma me na se wo so bedi ya wo abrabo ani wa wase akire ne ye duabo ani fi aseda wo na mana wo tete so me tete there we go good old aha but say obi pen number 055 okay 888 31 91 okay obi 055 888 31 91 for ka ho ana for saka okay for ka no so 0556 0558 okay 863 863 obi 0558 863 863 o fresh anamo ya Mr. Kwatin befa okay ono be din komo kama and she be o bi ano so ono be ka ha de wo ba wo ba fi se wo kuma ase se wo bo ase no wo de ase from na akokele o eyedu kwan amantin friends from na be kwai be bibia wo bia manso okay say o yen kran ni kura ba obetimi aba betema because Ghana na
Ye makwaba eba KB Logistics. Juma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie be bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye friend no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de fa wiem a 7 to 10 days. And I feel so say efa ensuo so a 28 days to 30 days. Na ababe drew pot ama ye yi every honum so e de abrel. Ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodowo biara pese wo krade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di free wo ababe drew omami ho e de ama wa asumdue mu a unya ha obia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana adwadifo wo na wota akọ China kofa nyoma ba ne se e bia we ni wo first time awoko anase empo no wota akọ ho no nenso ko bia woni ye ontanta KB Logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie anase wo ne nkasa ye fawo e de wakọ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou ho no ama adwadifo place of convenience efie no wo nipa dodo a efa ne senti no e first come first serve basis se wo fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa wo airport na afi se wo pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no beko na China kasa no wono abeka akirechire mu amount se de be ya obeti ase na wankwa nkoboka na asem de ba ku bio no se oba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo mudi bi bana bo se ye de no wo from especially with your services yes surrender aka ho no bo se cheap it may show bo ahye unkran se KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da se o pay ne ye di nkomo a ye numbers anegu tele no so no ubetimi afa na wo ne ye di nkomo KB Logistics ne ye wo hia no eno ne ye be ya ama wo. Poku TV.